ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба курси асосҳои барномасозӣ дар забони JavaScript. хуб, ин дарси панҷуми мо ҳаст. дар ин дарс мо дида мебароем объектҳо чӣ мебошанд ва дар JavaScript чӣ хизмат мерасонанд. асосан объект барои чӣ дар кор ҳаст ва чаро истифода мебаранд. объектро хеле ки дар дарси қаблӣ мо дар дарсҳои тағйирёбандаҳо гуфта будем ки тағйирёбанда барои нигоҳ доштани ягон намуди маълумот хизмат мерасонад. объект низ ҳамин тавр мебошад, танҳо объект ҳаҷмаш калонтар аст, яъне гурӯҳи маълумотҳоро метавонад дар дохили худ ҷойгир кунад. мисол биёед дар амалият дида мебароем. аввал месозем як адад объект аввал номгузорӣ карданамон дар кор. барои хотири номгузорӣ кардани объект ва сохтани объект мо бояд созем аввал як адад тағйирёбанда. менависем тағйирёбанда let. хуб, номгузориш мекунем. мисол маълумотҳои истифодабарандаро мо дар ҳамин объект ҷойгир карданамон дар кор. барои хотири ин мо номгузорӣ мекунем user info. хуб, пас аз ин баробар мемонем ва қавсҳои системавиро мекушоем. пас аз қавсҳои системавиро кушода ва пӯшидан, дар дохили қавсҳои системавӣ аллакай тағйирёбанда месозем ва маълумотро дар дохили тағйирёбанда ворид мекунем. мисол барои маълумотҳои истифодабаранда чӣ мешавад? ном, яъне name баробар менависем номаша. мисол ман менависам шаҳриёр. хуб, пас аз ин хато нигоҳ кунед, аллакай баробар неву ду нуқта мемонем. мана туғри шуд. баъд вергул мемонем. пас аз ин мешавад мисол синусол. мисол мегирам h ду нуқта. хуб, 25. як адад дига маълумот ворид мекунем аз маълумот барои ҷои кор. мисол мешавад профессия. мисол ман мегирам программер, яъне барномасоз. тамом. пас аз қавсҳо ҳатман нуқта вергул мемонем. нигоҳ кунед, мо як адад объект сохтем бо номи user info, маълумотҳои истифодабаранда, ва дар дохили объект ҳамин маълумотҳое ки барои истифодабаранда дар кор буд ҳамаша ҷойгир кардем. анакнун мо чӣ тавр бояд ин маълумотҳоро дар экран чоп кунем? барои хотири чоп кардан мисол дар консолни экран чоп мекунем. менависем console log. хуб, анакнун барои хотире ки ҳамаи маълумотҳо чоп шаванд мо менависем user info. нигоҳ кунед, дар ҳақиқат чоп шуда истодан ҳама чиз. нигоҳ кунед, ном ҳаст, ном шаҳриёр, h яъне синни сол 25 сола, профессия программист. агар стрелкаро поинова кунем ҳама чи по порядка меброяд 100%. анакнун мо чӣ хел метавонем ки чӣ хел дастрасӣ пайдо карда метавонем ба дилхоҳ маълумоте ки дар дохили ҳамин объект ҷойгир карда шудааст. мисол мо мехоҳем танҳо номи ҳамин истифодабарандаро гирем ё ин ки танҳо профессияша гирем. ҳангоми баъзаҳоро хондан мешавад, мисол ята list view мешавад ё recycler view мешавад ки дар он ҷо мо ҳамаи маълумотҳои дохили баъзаро неву ҳама танҳо як қисми маълумотҳоро бояд гирем. дар ин ҷо объект барои мо хизмат расонида истодааст ҳамчун база данных, яъне маълумотҳоро мо дар дохили ҳамин объект монда истодем ва дар поён гирифта дар экран чоп карда истодаем. хуб, барои хотири дилхоҳ маълумотро гирифтан, мисол танҳо номро чоп кардан, мо дар поён бояд нависем. хуб, console.log. хуб, мегирем user info нуқта ва дар инҷа нигоҳ кунед, ҳар се хосияташ буромаданд. якта синусол дорем, якта name дорем ва якта идея профессия. ном дар кор бошад, номро мемонем. дар экран танҳо ном чоп мешавад. мана чӣ хеле дистоед, танҳо ном чоп шуд. агар мисол дигар хосиятҳо дар кор бошанд ба монанди синусол ва профессия, мо танҳо ҳамон хосияти дар кория менависем. мана 25 ё ин ки профессия. мана программист гуфта чоп шуд. анакнун номгузорӣ кардани хосиятҳо дар дохили дилхоҳ объект дилхоҳ намуд мешаванд. мисол
баъзе номҳое ҳастанд бо зиёда аз ду калима ҳастанд. Ин профессия навистем, худаш аллакай як калима аст. Мисол ман менависам профессия юзер, яъне профессия истифодабаранда юзер. Аллакай дар байни ҳар душ як ҷои холӣ омад ва барнома чӣ хеле истодаед, хатогӣ пешниҳод карда истода аст. барои хотири ин хатогиро бартараф кардан ва номи хосията бо ду калима навистан ё ки дар мобайнаш ҷо партофтан аниқтараш, мо ҳамин нома дар дохили нохунакҳои дукарата мегирем. мана хатогимо гум шуд, лекин вақти чоп кардан дар экран undefined чоп кард. Undefined гуфтани аст ки холӣ аст, ҳамин тағйирёбанда, яъне ҳамхели ном холӣ ҳаст, дар дохилаш ягон чӣ нест. мо дар инҷа гуфта истодаем профессияро чоп кун. аллакай омад инҷа дид профессия нест ва холӣ чоп кард. барои хотири чоп кардани ин мо менависем user info ва қавсҳои чоркунҷаро мекушем. дар дохили қавсҳои чоркунҷа боз низ ду нохунак мекушем ва чӣ хеле дида истодед профессия юзера интихоб мекунем. мана чӣ хеле дида истодед, дар экран чоп шуд. дар ҳақиқат профессия дар мобайни ҳар душ ҷои холӣ ҳаст. агар номи хосияте ки дар дохили объект истифода бурда шуда зиёда аз ду калима бошад, шумо метавонед бо ин роҳ дар экран чоп кунед дилхоҳ хосията. бо ин роҳ мо метавонем инчунин ном ё ки эҷро ки аз як калимаи тоқ иборат ҳастанд инчунин чоп кунем. мисол мо мегирем ном менависем, дар ҳақиқат чоп мекунад. ин роҳаш низ дуруст ҳаст, лекин ҳангоме ки зиёда аз ду калима шуд, ҳатман дар дохили ҳамин навистан дар дохили қавсҳои чоркунҷа ва нохунак. инчунин мо метавонем барои чоп кардани дилхоҳ хосият як адад тағйирёбанда созем ва тағйирёбандаро дар экран чоп кунем. мисол мо дар инҷа месозем як адад тағйирёбанда let хоб k мисол k баробар, баъд дар инҷо дар дохили ду нохунак мо дилхоҳ хосияти дохили объектро нависта метавонем. мисол age мегирем, age-ро мегирем, дар дохили ду нохунак мемонем. хоб дар инҷа аллакай қавсҳои ду нохунака удалид мекунем ва дар дохили қавсҳои чоркунҷа менависем k. мана чӣ хеле дида истодаед, хосияти 25ро чоп кард, яъне бинем агар дар 25 ҳаст age, яъне сину сол. агар инро ба ном тағйир диҳем, мисол name кунем, дар ҳақиқат номро чоп мекунад. бо ин роҳ низ метавонем мо дар экран чоп кунем хосиятҳои объектҳоро. номҳое ки мо дар дохили объектҳо мегузорем ба монанди тағйирёбандаҳо ҳассос нестанд. мисол дар тағйирёбанда буд ки ҳангоми ном навистан тағйирёбанда бояд бо рақам сар нашавад ё ки бо дилхоҳ баъзе символҳо сар нашавад. баъзе калимаҳои калидӣ ҳастанд ки вайҳоро бояд истифода набарем, лекин дар инҷа мо метавонем дилхоҳчиро истифода барем. мисол ба ҷои name мо метавонем рақами 1 гузорем ва рақами 1ро дар инҷа нависем. агар дар ҳақиқат дуруст чоп шуд, бе ягон хатогӣ чоп кард дар экран. инчунин дар дохили як объект мо боз метавонем дигар объектҳоро низ эҷод кунем. мисол нигоҳ кунед, дар дохили объекти user info ҳаст, мо боз месозем як адади дигар объект бо номи мисол адрес. менависем дар инҷа адрес. хуб, пас аз адрес навистан ду нуқта мемонем ва боз низ қавсҳои системавиро мекушем. аввал дар инҷа вербул монем, хатогӣ нишон дод. қавсҳои системавиро мекушем ва дар дохили қавсҳои системавӣ боз мисол мана худаш подсказка достояд city, яъне душанбе, шаҳр душанбе. хуб, боз ба адрес дохил мешавад чӣ дохил мешавад? country, яъне Таҷикистан. хуб, бинем ку ягон чизи дигар подсказка метиҳад ё ки не, тамом, дигар подсказка надод. хуб, тамом, аллакай нуқта вергул дар кор нест. хуб, ман ин қавс мо аллакай лишни шуд. хуб, нигоҳ кунед, анакам барои хотири чоп кардани дилхоҳ адади дар дохили адрес буда, мо бояд user info нуқта ва адрес монем, нуқта адрес. мана нигоҳ кунед,
سیتی دوشنبه کانتری تاجیکستان در حقیقت چاپ کرد. اکنون برای خاطر که ما دلخواه معلومات رو گیریم در داخلی اوبجکتی که در داخلی دیگر اوبجکت وجود دارد، یعنی معلومات های داخلی آدرس رو گرفتن، مثال شهر را گیریم، اگر باز ما باید یک عدد دیگر نقطه مونیم و سیتی نویسیم. شهر من خیلی دیده استودید در حقیقت چاپ کرد شهر رو. اینچنین ما میتوانیم اوبجکت ها رو با استفاده از فونکسیا نیز سازیم. مثال نگاه کنید، همین معلومات ها رو ما در اکران چاپ میکنیم با یاری فونکسیا. همین رو من کامنتاری میکنم. خب در پایان اول یک تا فونکسیا میسازم. فونکسیا درسی گذشته است، شما باید علاقه این چی را دانید. خب در اینجا می نویسیم user info. خب قفس را میکشویم. در داخل قفس نگاه کنید چی می نویسیم. اول نیم می شود، نیم. خب دویم هست h یعنی سن و سال، h. سیوم هست پروفسیا. بعد قفس‌های سیستمی را میکشویم. در داخل قفس‌های سیستمی می نویسیم return. باز قفس‌های سیستمی را میکشویم و هر سه اوبجکتی که در همینجا هستند می نویسیم. من خودش پادکست داده ایستاده است. خب بعد نیم می شود h. خب بعد h می شود پروفسیا. تمام 100% هست. خب اینچنین می توانید با دیگر خاصیت‌های ضروری را نوشته روید. اکنون برای چاپ کردن اینها ما بیرون از فونکسیا یک عدد دیگه تغییر یابنده میسازیم. خب تغییر یابنده let میگیم، مثال user نامگذاری میکنیم و برابر میمونیم user info را مینویسیم. user info قفس رو میکشویم. در داخل قفس در داخل نقطه اول ما مینویسیم. نگاه کنید خودش علاقه پادکست که دوستا یکم نام نویس میگود، دوم ایج نویس میگود، سیوم پروفسیا. نگاه کنید یکم نام می نویسیم سال شهریار. خب پس از این نگاه کنید خودش پادکست که میتید که سن و سال نویس، مثال 25. و پس از این پروفسیا، مثال می نویسم من برنامه ساز. من برنامه ساز نویسیم. اکنون برای خاطر چاپ کردن ها در اکران ما تنها در پایان می نویسیم که console log و یوزر رو چاپ میکنیم. تغییر یابنده یوزر من خیلی دیده ایستادید با یاری فونکسیا نویسیم و در اکران چاپ شد. در حقیقت نیم، مثال نام شهریار، سن سال 25 ساله، پروفسیا نیز برنامه ساز چاپ شد. یعنی ما با این راه نیز میتوانیم اوبجکت را سازیم، معلومات را در داخل اوبجکت ذخیره کنیم و پس از ذخیره کردن با یاری تغییر یابنده در اکران چاپ کنیم، یا اینکه مستقیما در داخل خود کانسول لاگ ما میتوانیم مثال قیمت های تغییر یابنده یعنی ارزش هایی که در داخل اوبجکت ها استفاده میشوند نویسیم. خب ما اوبجکت را ساختیم، معلومات را در داخلش جایگیر کردیم و مثال استفاده بردیم، در اکران چاپ کردیم. اکنون ما چه خیلی میتوانیم که با اوبجکت چرس کنسول یا که بعدتر یگان خصوصیت وارد کنیم. مثال در اول کد ما می نویسیم یگان چی اوبجکت، در یگان معلومات رو در داخلش جایگیر میکنیم و بعدی مثال بعدی بسیار کدها را نوشته رفتم ما اینچنین میتوانیم در داخل کد با این اوبجکتی که ساختگی هستیم دلخواه معلومات رو وارد کنیم. مثال نگاه کنید، اول یک اوبجکت میسازیم. خب let اوبجکت میسازیم. let خب user info مثال اول نام میمونیم name. خب پس از این همین نام رو چاپ میکنیم در اکران.
user info در حقیقت چاپ شد. اکنون ما چه خیل میتوانیم باز دلخواه معلومات را اضافه کنیم در داخل این یوزر اینفو. پس از یک چند مدت گذشتن مثال ما این چنین میتوانیم در داخل خود یوزر اینفو باز دیگر قیمت را یعنی ارزش را داخل کنیم، لیکن برای ما ضرور میشود که بیرون در این کد یعنی بیرون از اوبجکت یگان چیز دیگر وارد کنیم. برای خاطر بیرون از اوبجکت مثال سین سال اضافه کردن ما می نویسیم مثال userinfo.age خب برابر مثال 25. معنی خیلی دیده استاید اضافه شد 100% کار کرد. یا اینکه دیگر دلخواه خاصیت ما می توانیم وارد کنیم مثال پروفسیا. خب البته در داخل یوزر اینفو اضافه کردن در کار است. یوزر اینفو نقطه و پروفسیا. خب یک دقیقه من خیلی دیده ایستاده کار کرد همش 100%. این بود نمود وارد کردن معلومات بیرون از کد یعنی بیرون از اوبجکت با اوبجکت، یعنی ما بیرون از اوبجکت ایستاده با اوبجکت ما میتوانیم معلومات داخل کنیم. خب معلومات رو اضافه کردیم در اکران چاپ کردیم. اکنون چه خیلی ما میتوانیم دلخواه معلومات رو دلیت کنیم در داخل اوبجکت. خیلی اومده مثال کورسور مونده سر از دلیت کنیم در حقیقت دلیت میشد، لیکن وقتی که برنامه ما چقدر کلان شدن گرفت و هر یک استفاده برنده نمیتواند با کد ما وارد شود با دلخواه قسم کد رو دلیت کنند. ما باید برای هر یک استفاده برنده وزما شناسیتیم که در خود سایت ایستاده مثال بعضی معلوماتاش رو دلیت کند، همه جای سایت رو دلیت نکند، بعضی معلومات های شخصی خودش رو دلیت کند. مثال هر یک استفاده برنده دارد نام و نسب مثال سن سال دارد و پروفسیا دارد. اکنون استفاده برنده میتواند تنها نام خودش رو دلیت کند، نه اینکه همه کد. برای خاطر این ما باید دو سوب دادنمون در کار که همین قسم کد مثال تو دلیت کرده میتونی نگاه کنید نام هست. برای خاطر اکنون دلیت کردن همین نام ما می نویسیم تنها کلمه کلیدی دلیت استفاده میبریم delete. خب user info نقطه name من نام دلیت شد. یا اینکه میگیریم age خیلی که میبینید سن سال رو دلیت شد، دیگر هر دوش استفاده کنیم. یا اینکه پروفسیا رو دلیت میکنیم من پروفسیا رو دلیت شد، دیگر چی ها استفادگی هستند. این بود چطور دلیت کردن معلومات در داخل اوبجکت. خب معلومات وارد کردیم و دلیت کردیم، همه کار کردیم، تنها ازمینیتش موندگی هست. یعنی استفاده برنده میتواند دلخواه معلومات خود را عوض کند. ما باید باید دو سوتیم که معلوماتش را عوض کند. مثال نگاه کنید. خب در اینجا یک عدد دیگر age وارد کنیم. age مثال 25 و عدد 25 رو ما در این پایان ازمینیت میکنیم. اول یا با همش چاپ کنیم برای فهم شدن console log. خب می نویسیم user info که برای ما در کار نیست و این در کار نیست. نگاه کنید 100% چاپ شد. ما حالا ازمینیت میکنیم مثال سن سال 30 ساله میکنیم. برای خاطر این ازمینیت کردن ما می سازیم یک عدد دیگر. خب user info و همون نامو میگیریم age. خب برابر 25 ساله نبود 30 ساله میکنیم. خیلی دیده ایستاده 100%. نگاه کنید اکنون پایان دا یوزر اینفو را چاپ میکنیم. من خیلی دیده ایستاده تغییر یافت، یعنی سن سال 30 ساله کردیم، 100% کار کرد. این بود راهی خیلی ازمینیت کردن معلومات های داخلی اوبجکت. اینها چیزهایی می باشند که حتمی هستند. ما باید حتما در
خاصیت‌های سایت ilova کنیم تو استفاده برنده تواند изменit کند یا که رسم خودش تغییر دهد یا اینکه یگان معلومات نادرکاریش را دلیت کند. این چیزها در حال حاضر ما خوانده ایستادیم کمتر چه فهمم скучни هستند، ذیقی‌آور هستند، просто در اینجا نویسند در کنسول یا اکران سیاه چاپ کردن. لیکن هنگام ما در ریال پروژه در سایت ها میسازیم، هنگام کد می نویسیم و هنگام پخش کردن دلخواه ابجکت ایواز میشد یا udalid میشه یا добавить میشد. وای وقت خدا خواهد میگذاریم این درس ها را همشه، وای وقت شوق آورتر میشد، یعنی آدم میخواهد همون درس خوندن. اینچنین ما میتوانیم معلومات های همین ابجکت را همشه کپی روایت کرده در دیگر جای باز نمایش دهیم. نگاه کنید مثال من در اینجا میتونم یک عدد دیگه تغییر بنده let خب user برابر user info را من با چاپ میکنم. user من در حقیقت 100% چاپ شده ایستاده از سیومشم، لیکن با خاصیت 30 ساله، یعنی من این ابجکت کپی روایت کرده گرفته ایستادیم نه اینشه. پاییننده izmenit کرده معلوماتش همون izmenit کردگی را گرفتیم. اناکنون برای خاطر که معلومات های کپی روایت کردگی خودمون با izmenit کنیم ما میتوانیم اینچنین نویسیم خب user نقطه مثال میگیریم سن سالش عوض میکنیم age خب برابر 18 سالش میگوییم. من چه خیلی دیده ایستادید ما سیوم ابجکتی که کپی روایت استفاده کرده بودیم با داژ izmenini در آوردیم. اینچنین ما میتوانیم udalid هم کنیم و مانند چه خیلی در بالا گفته بودیم delete گفته. خب این بود درس امروزه ما درباره ابجکت ها. البته با همین درس کار با ابجکت ها تمام نمی شود، باز بسیار چیزهای هستند که ما باید آموزیم در موضوع ابجکت ها. خب اگر موضوع ابجکت ها را گذاریم به حد موضوع کلام می شود و بسیار چیزهای هستند که ما باید آموزیم. خدا خواهد همه اینها را در عملیه می آموزیم. بینید اگر یگان سوال باشد یگان جای نفهمو باشد نویسید، خدا خواهد من اتویت میتیم. حاضرش خیر تا درس‌های آینده.